okuremwa kushesha ningasho mu rungereza kibakweta urethral stricture n'endwara erukwata ensheke ezirukuraba mu enkari omu bashaija. Abashaho nibajangwa eriyo neyongera omu kyanga kya Ankole. Okumanya obuhango bw'endwara egi tutahire Dr. Marvin Mwesigwa omushahirwaro rya Mbarara Regional Referral Hospital okutera tocho mu ndwara egi. Urethral strictures n'endwara yitukureba munonga. Omwirwaro omuntu kira kugira clinic yitu yo kureba abarwire abine bizube ebya urology ebyo kushesha. Buri clinic ejo ntureba nk'abarwire nka bashatu abine kizube cya urethral stricture. Dr. Mwesigwa najangwa endwara eyo muringo ogu abashija nibakira kugiteranisa n'eya prostate cancer obundi bahendera batungira obujanjabi obutarwe. Endwara ya urethral strictures ningo umuhanda okuzama enkojo kafunda nikitana n'ebya prostate. Aho kwantuma na prostate nayo nebasa kuzibira omuntu okushesha gye konka ahibi kutanira of course ejo kubanza no kujangu urethral strictures n'erye enkojo. Ebya prostate okuremesa nebera prostate zimbere konko bwiro bwinje nabwo ntuma prostate nezimba umbashija abayine myaka 50 no kweyongerayo. Mbwenu twareba umushija atakakize myaka 50 yaremwa kushesha ntuma yangu mbwenu likely haremigisha mingi yo kugira ngo ni stricture n'enkojo. Ogu najangwa endwara egi nereta omushija kugira enkojo ahansheke ezirukuraba mu enkari ningasho obundi okutunga endwara za UTI. Nebasa kureta okufutara nuko kutukira kureba omuntu yahinda nkeruguru yayetera haza yayetera mbwenu nkahansi y'amagosi ataho nho urethral ejo irukuraba umuhanda gw'enkarugo. So nugufutara gwaheza kufutara gukira n'enkojo hata enkojo ejo niyeri kubegisoro umuhanda. So bwiro bwinji tureba omu kufutara na za accident ze motoka na za piki nkebyo. Then ekindi nerwo mu ndwara ya gonorrhea itwete enzuku omurnyankore azenzuku egi ko kugikwatwa na yeteka ekirondo umuhanda gw'enkari ati kuchikuzayo mbwene kirondo ekyo n'ubwa kukira iwono jangu wakira konka nhaza yenkoje egumane ne hamanka butoshe enkojo kwehama kandi ekyo kiretangu enkojo yafunze umuhanda. Mbwene omuntu akagirinda ata nikwe tuburize Dr. Marvin kandi atugarukire mwati no kushaba ngo twehara okufutarwa nka accidents mbwene okuzehara then of course twine kureba okutwayehara endwara yenzu twena ntumanya government ine policy ya ABC yo kushanga ngo abana abatakashikire ninga abatakashikira kushwerwa atakazo mu byo kwegita kandi ari kubashwire agume no mucyara wenka ninga no mwana wenka ninga arashoberwa akose condoms tutakagira endwara ya gonorrhea. Professor Ryan Tareki omuhango mu kushemeza endwara egi kurgo mu United States of America ashabira abashija okwirukangira mu bashaho bukirikare batungo kugumirwa omukushesha. The general public, I would say, if you're having trouble, with concerns related to how you empty your bladder, sexual function, stones, blood, anything that seems abnormal, and if it's difficult to get access to a urologist, tell someone. Tell your local lawmakers. Make sure they are aware of the problem so they know how to fix the problem, right? Tell the people around you. Come together and say, we need more urology care, and that sends a powerful message to say, this is a need that we need to meet. Urethral stricture ningo kuremwa kushesha mbashija endwara egi nekishemezibwa kandi omushija terera gasha kwa Edson Chinene.